Ngibuka umfana omncane lapha ukhuluma enye indaba uthi akekho umfana ozonduyise. Uthi nawe ngisho ukhula mawusungumfana usuke uzo-understand ukuthi ubaba wakho lento ayenza uyenzelani. Mawukuthi wayengakuhlawulile nawe usuke usazokhula ulenze lelo phutha. Ngibonile ukuthi umfana lona ugcwele ubungane. Nangaphandle nje kobungane ila abantu laba bahambe be-understanda izimo abangakaze bebe kuzo bese ejela ukuthi uya-understanda. Ngakuveza ukuthi emhlabeni asikho isimo esingekho, emhlabeni ayikho into engenzeki. Kodwa futhi zonke izinto zethu mazenzeka kusuke kunomsuka wakhona. Ngingomunye ozalwa ubaba owayenayo yonke inhlobo yobubi emhlabeni, owayenza yonke into embi. Mina ubaba ongizalayo mhla encwatshwa wathi mayikhuluma umfowabo lapha ngaphambili wathi yodwa kuphela into umfowethu bengakwazi ukuyenza, bengakwazi ukuxolisa. Kodwa ke futhi angifuni ukugxila kakhulu empilweni yami nokuchaza isimo sami ngobaba ongizalayo, kodwa ubaba mina ongizalayo iyodwa kuphela into eyayingadala ukuthi ngingamzondi ukuthi ngingamboni kuphela. Leyo nto kuphela, kodwa ukumbona kwami ikhona okwakuvusa ubuhlungu. Ngeke ngisho ukuthi wenzani. So ke ngizokuveza ke bafowethu ukuthi kunezinto la ezibucayi kakhulu oyothi uma ukhuluma ngazo bese wena uzuthi uya-understand. Ayikho into e-understandayo. Impilo ngiyithi mina umuntu ngiyamxoxela ngempilo yami kuphela uma naye eke waba kuleso simo, ngoba angimfuni mina umuntu ozoqhamuka ethi ngiya-understanda. Angimfuni umuntu onjalo mina, ngoba uzothatha enginike iyalo ebhedayo zokuthi kufanele ngixole uya-understand ukuthi ngizobuhlungu omngakanani. Ayikho, angeke uzungitshela ukuthi uya-understand, yabona, ngoba mangase ngikubuza ukuthi yini edala ukuthi u-understand ngeke uzochaza. So ke ngiyakuveza lokhu bafowethu ukuthi leso simo leso sokuthi umzondo baba wakho isimo esikhona leso, nami futhi ngikusona, futhi angilindele ukuthi u-understand ukuthi sisike sidalwa yini, futhi angilindele ukuthi ungiyale noma ungitshele ukuthi angixole ngidlulise ngoba ubaba ongizalayo. Angikulindele lokho.